फुटबल फाइनाल नायना बागै फाइनाल ताकु बुकु चलां कोयो जोंनि मन अवन परे आं कोयनाय सिनि डेपुटी ईएम सिनि सार अलवेसनो बरम ईएम हेल्थ एंड जदनो पालखा या फाता थांदि या फाता मलाय तंनि लाइन थायै सिनि आं बुरि बदलनो तंनाय लाइन थायै बरम लिथाना बागै आं गासै कायसा कायसा के बुं सालिया जतनो या फाता थायै पालखा या फाता मलाय तंनि सिनि सार तंनो बरम लिथंना केवा या फाता थायै या पालखा तामलाय तंनि नायथो तके जतनो बिबेन साव पाइने थाब पाया अब कुप्लाइनि बरनि बरखै ओके खरसा त दिखिनाय खरसा हारिनाय हाइमांका भिडियोरो कम मनो मना दे कोन्टो इनकम टिभी और आसारमबारी आमगाय जुंदे बस नौ माने बरनि खायनाय आवाज भाई रो मुझे पश्चिम हम भाई नौ नो जाते बिशृंखला न्याय आसारमबारी प्लेयर शॉट होगा मार बाहरे होगा बेलायनो नायथो तखायै सार बल बोला तखा खेला दाबुनो सुरुंखा दाबुनो बिसिं सुरुंखानाय जतनो नाम खयनाय नायथो तखायै खेला नायना बागै जाते बिशृंखला न्याय आश्रम पश्चिम चम्पारक हेम्बुनाय हेलो 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 सर हेलो ठीक से बोले बात हेलो 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 ते क्वाई जोनल नहनमा नमु और 23टा विलेज कमिटी नि बिसिंगो सिनि YTF रक लोकल फुटबल टूर्नामेंट खलाइका टूर्नामेंट नि तिनि फाइनल डे ओ आसारामबारी बिसि बाई पश्चिम चाम्पा छरा विलेज कमिटी तिनी फाइनल मैच थांलायनाय प्रथम जेंनाय फर्स्ट प्राइज बिनि तंनाय 8000 रुपीस रनर अप नि बागै 5000 रुपीस तिनी बेलाय खा तंथकमान कक अ फुटबल मैच चिनी EM ARDD एवं हेल्थ नि कमल कलय और उपस्थित दंगो चिनी लोकल MDC सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन अनंत बाबू उपस्थित दंगो ते ऑल इंडिया अंडर 19 नि टीम नि गोलकीपर लक्ष्मीता रियांग बच्चंबाई और दंगो मैच नि शेष पर्यन्त तिनी एक निश्चय फेसलांगने आं सियाबो टीम जिदिनाय किन्तु एक टीम अवश्य जिदिनाय तिनी बोट रक बलुगिया बरक याकुं रक तगलायो आगे आं आसले अनेक खेला नाया भालो बिथांका जे काम थंनाय बरनो जिदिनाय एवं अ मैच जों ताबु उद्बोधन खालायनाय रिमानि परे आंले अरनि माकु तुलनाय आनि तेकेसा अपॉइंटमेंट दङ मीटिंग दङ कियाबा चिनी ऑनरेबल EM ARDD नि कमल कलय बो तिनी और जे पाइनै रग्न ट्रफी एवं मेडल बतरे नाय मेडल रग बतिनी बेलांनाय सो
So please enjoy the match, and this will be very exciting match. Thank you. Wish kedi na. Jeto khela joto na hambai riwo ke na ro khela thong phono mane discipline ke thonglai di mam ke ro joto jang jang ni hokra ro naini mang tomba ye ke na ro mane asuhu dumlai ro ye ta thonglai di na joto no kaham ke thonglai di na ro khaksa ha Ini khela no ye sagar gisa dare sai sede थोरो अनेक डिसिप्लिन के ब्राउ थोरो मांगो के ब्राउ नि खेलाओ अनेक जागा ले तो खेलाओ माने सारे दिन को सारे तब खेलाओ अनेक माने आं दं थोहा माने दिनियो गामा के न ब्राउ थोरो ब्राउ बालाय तुलाय क्रिकेट थोबो आं प्लेयार रं साकावो आं खाकजां माया फायो असुनाय को पाइदे Nini sini mumbo para borong. Bokel Lakshmi Taria. Under 19 bo phatara thangai goalkeeper ngai India ni baire thangi pheja. Acha. Bas gana. ITF 26 Asarambari block committee ni loa jimung bai oro football tournament songsajagmani 26 Asarambari amchaya village committee wise tini Poshim Champa Sora Tai Asarambari ni thumung batale mungo belai ke nai thatau kaise thumung batale mungka jengnu kha puilan sibe paithangra asike jono abo mane tan hani abo mane jono sotoni tonkha jono asike mokol phili yake tonka belai ke kha tong thoka hege ob haike no obo kaisa jotto chini tipra sarokna amcheni chini thungkurung rokno utsa rumani han rumani thungkurung rokno muchung opportunity rumani obhaini bo thangai kurung rokni bisingo no thinango chini haste beremni national beremni international beremni sing jokhon players namnai apro borok je thungi tongner tago belai khen kaham thungpayo belai khen khasek man payo borok no chungbe belai khen kha kaham tai hambai maya par tai organize khaine rokno orni OITA 26 Asarambari nini motharokno bahini belai khen hambai norogo am chaino taboto tongke sep o am chayo urum kisa kok banglai tongman bising pano chini sigla rokno norok thansa khai chini bubagrane thansa no teibu chini chungnuka joto am chini sigla rok khai chini khelano nai phega tong thauja ka phainai salobo hainai songsarnani kok sur phaika onbagai chung belaike khatungo phainai salobo teibu obai kaham cultural program thungmong batalai mungrok teibu songsarnani khakawai orono asung nong sidon joto bonde sare Ada tini oro tamo ni bagai oro tini khela songsajaka bobo hayengai abo hai se panda khela ke amsa belai hamba kothong thune jano tei tibra hasili jot tolo kono sare tini Asarambari YTF block committee by ruaijak sangkaisa football tournament knockout khalimani knockout football tournament ni ini final match ni kha Asarambari versus sini Poshim Champahar this is bliss mesin mo final match of hai manjak phagya sini honorable deputy CM sir Onimesh Deboma tei hai manjak phagya sini EM Komol sir tei hai manjak phagya Nain Halal Asarambari MDC Boram Gunang sir Anto Deboma tei sini ro hai manjak phagya sini Indian ni women ni under 19 ni goalkeeper sini Boram Gunang jok Lokiti Riang bobo bai thangman manjak phaijak sing bono most welcome khayo bini para onek khasal damsara border gana bini para sing bono ringkha bosono jora rekha o jora rima bagai bono haina hai paiplia hambai maya phoro sini MDC sini yamsar sang khai manjang bagai tinini sin mo football ni meje singabono sini sikla rok gobang ma thekjanai mani rok bai borok kubul jagoi tongo mane sini khela dula thunani amdore borok saloi tongkha turuk ingkai sing mo ni bising tei sing abono kok kesana mo sunggo sini tipra hasteni joto sigla rokno borok amti hai phekjana mani rogo ta kubul yawoi thungrung mi bising tei thungoi kaham thungoi kubuni hasteo thangai kaham thungoi nijini career build khaidon abo hai rok message niran mo sunggo ingkai tini khelani bisingo to kaisa dol keblai ngai kaisa dol harinai abo to saimano
aboni bising bono je harinai je jitinai bongni bising to kaham kai mililai tonglai na nangthun abo to thunglage kaisa jitinai kaisa harinai angabono bong hone koina musunai especially enga angsini sikla amchaini chini tipra hastini joto sikla rona abo message na musungo thungnung bisiti gadaldi amdi khai manusitra phejana mani rogo nokta gadaldi price ke boba haingna je tini thungnai rokni bisingo je kuplai ba chennai rokni bising price ngai to sungna rokha tamma hindi sung to mo bc wise sung kisa misa collection kai sini YTF ni hoite sung organize khalemani sung first price ngai sung 8000 taka price inai 8000 ngai second runner ngai borok ngai 5000 ngai plus abon logi trophy tongo ngai man of the match thungnai borok tongo aborok debak joton tongo busu bodol ni bisingo tini amai final thunga bodol to sini asrambari constituency andaro sini basaibari sabjunan bisingo sini 23 base committee tongo o base committee ni jotto angoni committee ni borok no thunga ajani team rika ngai aboni bisingo kaplai ngoi final match thunani kasaru kha tabuk joi sini tiap tabuk thungui tongo sini asrambari bai sini posim champahar disiblis belai hamba kothong thunai jano tei tibra hasili jot tolo kono sintini asrambari YTF block committee by Ruaijak sangkaisa football tournament knockout khalimani knockout football tournament ni final match ni kha asrambari versus sini posim champahar disiblis mesin mo final match of hai manjak phagya sini honorable deputy CM sir Onimesh Deboma tei hai manjak phagya sini EM Komol sir tei hai manjak phagya nan halel asrambari MDC Boram Gunang sir Anto Deboma tei siniro hai manjak phagya sini Indian ni women ni under 19 ni goalkeeper sini Boram Gunang jok Lokiti Riang bobo bai phai bai thangman manjak phaijak sing bono most welcome khayo bini para onek khasal damsara border gana bini para sing bono ringkha bosono jora rekha o jora rima bagai bono haina hai paiflea hambai maya phoro te hambai maya phoro sini MDC sini yamsa sang khai manjang bagai tinini sin mo football ni meje singabono sini sikla rok gobang ma hekjanai mani rok bai borok kubul jagoi tongo mane sini khela dula thunani amdore borok saloi tongkha turuk ngai sung mo ni bising tei sung abono kok kasana mo sung gosini tipra hastini joto sikla rokno borok amti hai phekjana mani rogo ta kubul yawoi thungrung mi bising tei thungoi kaham thungoi kubuni hasteo thangai kaham thungoi nijini career build khaidon abo hai rok message niran mo sungo ngai tini khelani bisingo to kaisa dol kaplai ngai kaisa dol harinai abo to saimano aboni bising bono je harinai je jitinai bongni bising to kaham kai mililai tonglai na nangthun abo to thunglage kaisa jitinai kaisa harinai angabono bong hone koina musunai especially enga angsini sikla amchaini chini tipra hastini joto sikla rona abo message na musungo thungnung bisiti gadaldi amdi khai manusitra phejana mani rogo nokta gadaldi price ke boba haingna je tini thungnai rokni bisingo je kuplai ba chennai rokni bising price ngai to sungna rokha tamma hindi sung to mo BC wise sung kisa misa collection kai sini YTF ni hoite sung organize khalemani sung first price ngai sung 8000 taka price inai 8000 ngai second runner ngai borok ngai 5000 ngai plus abon logi trophy tongo ngai man of the match thungnai borok tongo aborok debak joton tongo busu bodol ni bisingo tini amai final thunga bodol to sini asrambari constituency andaro sini basaibari sabjunan bisingo sini 23 base committee tongo o base committee ni jotto angoni committee ni borok no thunga ajani team rika ngai aboni bisingo kaplai ngoi final match thunani kasaru kha tabuk joi sini tiap tabuk thungui tongo sini asrambari bai sini posim champahar disiblis समाजसेवी चिनी एक्टिव मेम्बार्स चिनी त्रिपुरा मथानी बरम गोनां ताखुग्रा सबल सिंह देबबर्मा ते बरम गोनां ताखुग्रा प्रीति देबबर्मा
Bang Sobat Jafar ini sini buku pencarian. Kalau yang akan lagi nomor buku, jadi sini. Kita mau di diploma, kompotin sampai sudah di sini. Kalau yang akan berbawa ini bahasa yang mungkin, aku mau di diploma dia diven. আমাদের ত্রিপুরামথা সেন্ট্রালের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট প্রস্মিত দেববর্মন সেকেন্ড রাউন্ড অফ আসমানবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত রিসিভিলেজ অবতরণ সময় ব্যাপারিত হয়েছে সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট গরমগ্রাম প্রস্মিত দেববর্মা যখন এই অপরাধ এবং হামবাড়ি মায়া করেছেন তখন এখন আমরা খবর গান করবো বলি লগে না কইলাই দিন দিন আর নির্মাণটা কইরা দুপুর ব্লক চিন্তারি আমবো Sobat Jafar tadi ini saat ini dengan baru. Tim ini prize money 8,000 rupees. The winner team now.